La phambili leyo mndeni yabantu ababulawe ePitoli ngesikhathi sobandlululo ngenxa yomthunzi wezinkukhu ifuna ukuthi laba bantu babuyiswe emakhaya. Ukuthola kabanzi ngalokhu nangesivuno nje sawo umthunzi wezinkukhu. Sixhumana njengamanje ke neMeya ubaba uVikizitha Mlotshwa. Baba Mlotshwa sikubingelele ezindabeni zasekuseni kweekhaya jikelele breakfast show. Sibonga kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje ekseni. Ngibingelele kuwe kanye nabalaleli bakho. Baba Mlotshwa sicela nje udwebele umbukelo sekhaya isithombe ngokwenzeka ngoNhlolanja wangonyaka u1956 lapho phela kwabulawa khona uGojela wakwaMthembu kanye noSijumba kubheka bebulawela wona umthunzi wezinkukhu. Kuliqiniso ngephikwe ukuthi umvelase benokathide babulawela izelezwe ngoba mabeya amabhunu uhulumeni wongindezelo usugasele endaweni yasengoba eBekzini bahamba bayobuza ukuthi kwenze njani naPhithis baphendulwa ngayo leyo nto babulawa ila okwakhala khona icilongo kwabizwa amabutho onke ayisenikela khona bayagagasana mahlanze amabutho esizwe samangwane kanye namagumkezela ke kahulumeni obandlululo kwase kusala amaphoyisa amahlanu enkonzeni kuleyo mnyama kwase kuthi ababekhona kuleyo mpi abangamashumi 24 baboshwa bahamba iqala eMgungundlovu baseliba limthetha oyedwa wasala abawu23 ladluliswa ke leyo qala kwabaphonswe ePitoli la abasebeyo thola khona isigwebo sentanga uma befika lapha oyedwa wayesedingisela kwelaseLimpopo kwasala abawu22 okuyibona ababulawa njalo bebulawa siyovikela umthunzi wezinkukhu ovele obewuvele usebenza eBekville yiyo ke lento yenza ukuthi babulawe ngoba babelwela ukuthi ishiselwane ngoba amabhunu ayezoshisa efaka amakhemikhali ayishisa insana laba babili ubheka nomthembu mabe yobuza ababulawa then amabutho ahloma yasihlangana mahlanu ilokhu kokwenzuka ekugcineni kosuku laba babulawe banengise banqunye okwaba isihluko esibi ngoba sifile lapha eKhosi Mapuru prison aboniswa laba bebulawe khona nento ukuthi babethe umuntu ame esezongena entanjeni akhunywe ingubo abenuntu avalelise umuntu wakubo bese kuthatha lezo ngubo ayegqokile izona ke ezathathwa ngayo ngcwatshwa ngoba basebenzisa amabhunu sithi-ke njengomkhandlu wokuphahla kulungile isihlobo aseza ngeke sasishintshe kodwa asisithandi futhi asisifuni asesithi ngoba nakho umthunzi wezinkukhu usuvunyelwe wasemthethweni sekufakazi oqanda ikhanda ukuthi babelwela into eyifanele bayilwele yiyo-ke lento eyenza ukuthi sesi-aplayela ama-license amakhosi amathathu ukuze itshalo zamakhosi atheni ukhashaba nomunicipality sawathola saqala ukutshala ngonyaka odlule isivuno sizoqala njengoba ku-April nje iviki lesibili April siyavuna emva kwagude sesiyathumela sikhiphe umkhiqizo osuzokondla nemndeni osewuqashe abantu abangaphezulu kwa40 sesithi thina asigubheke manje lolu suku lwethu lamalungelo ngoba ngabalungelo labo lokutshala yiwo esigubhile kodwa le amehlo ethu asethe nje ePitoli ngoba emva kwagude sesiyabuyela
siyoza ukuthi-ke sebesayine zonke izinto bese siyaqala ukubamba sizobabuyisa sizobafihla ngezizonke ngoba akusikhulumile ukuthi khona abantu ababe bathathu emgodini owodwa abanye babe bane emgodini owodwa abanye babe babili emgodini owodwa ukukakusinikile ukuthula sifuna ukubamba nochwepheshe bethu babahlukanise kahle amathabo ngononina bese sikwazi ukuthi sohambe endaweni esizobe yakagugu lapha enqobo lokho bese kusinika ukuthi imindeni yonke ilondo zaphipha usuka ngo-1957 ngoba impi yalwa ngo-56 banqunywa ngo-57 zivalele ilona kholelo ukuthi nali ingcwaba nomuntu wakithi nali ngoba banamangcwaba emakhaya engubo ezagqoki laba bantu ngakho sifuna ukuvala lesilondo esibhide iminyaka engapheli kwa-66. Yebo baba uMlotshwa, ingabe ke sibonga kakhulu ngalowo mlando omfushane okade usinikeza wona. Kusho ukuthini ke emphakathini njengoba nje ke umthunzi wezinkukhu usuvumelekile ukuthi utshalwe? Iqiniso lithi avulekile amasangezulu ngoba abantu bebeutshala vela ukazume kusuka lapho kodwa beutshala ngokukhokhoma bawutesa ngokukhokhoma bese kwenza ukuthi abantu baze bazi ukuthi kodwa manje sesibafundise kahle ukuthi insangu akusiyo kuphela kodwa insangu iyokukhiqiza imithi ehlukahlukene yokulapha abantu nayo isifuba amathambo ikhanda kufanele ukuhamba kwegazi yonke lento sesikwazi kahle ukuthi umsebenzi wabo owenza lezo zinto ngakho abantu bajabule kakhulu bathi nginika mdori maze sayithola inkululeko ekugcineni kodwa inawo amabuto ahlena njengoba sesifika lesikhathi. Sibonge kakhulu-ke baba uMlotshwa, lowo-ke mbukeli bekuyimeya yomasipala uKhahlamba uVikizitha Mlotshwa.